paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kyle, mapaan ako nagpasada? Nakasapatos kami lang. Tanay, tiliwan dati tricycle driver saan anagsyus. Mukhang Kyle. Saanin ang masapol na palagi panak. Hoy! Sapatos ko mo dati do, Sarmaw. Binulod ko lang ang Kyle. Ha? Binulod? Awan malagip ko nga impakadam. Itang Kyle. Na? Ipakada ko na buludak na ito'y sapatos mo. Insuot mo? Sa mo ipakada? Ay, no sa anak pa'y anak, win? Winlat ako na, Mau. Sige, Ay, nakaw. Sus, siya kung tinaawanan iti sapatos. Nay, apay anawanan kay ti sapatos, ako na. Ay, binulod ni Kwarog. Napanan nagpasada. Kahit ipabulod mulatan narigat mat, no tiliwan da, jay ka anak ha. Tatabadang! Kita am dito sapatos ka. Apay day ta sapatos mo. Kabarbaro day tao. Apay damdamagay. Ibagbagak lang, mate. Ay, agpasada ka kaday. Wine, nagpaili ka, diaglugan kan tay tulod ka. Unman tanay, ada samsambutag kay. Di ka matanagan. Nakasapatos Iso asigurada o adidak tiliwan. Mabutay dagiti daddo mga agpasada. Tatiliwin da kanu ida. Sandaga man nakasapatos. Iso ako kwak amin itanti pa sa hiraw. Ay, kwaraw! Garaw! Gumpag ka lang yung talapayag mo, tatabadaw. Tapartakak pa ito pataray. Ay, maulaw akaw! Isartin mo na ito tricycle, ma'am! Nya, maulaw ka. Wait, maulaw ako, isartin mo na! Kapag maulaw ka, Ay, maangot ko na ito kilikilay. Ha? Ay, nagbangsait. oy, san mo't tatabadaw? Makaulaw apirmi kwaraw. San ati kilikilik ti maangot mau? Kilikili ni angkel kao. Ay, bumaba ako. Agurayak iti pagluga na ka sa balay. Amangan mo't no takilikilim tinabangsit tatabadaw. Naglaing ka ngagpabasaw. Anya! Paray! Apay? Adaman ibagak. Anya data? Bagbaga ang mamadya ka anak ang agdigos pa'y nga mo na. Sakbay nga agpasada. Apay aya? Pirmi ang makaulaw di pa'y na. Di ka man. Bimabaak to pa'y tricycle na. Tadyak maanusan di angot na. Ay, napili ka laeng. Ay, pudno ti bagbagak paray. Padasam nga min ngaglugan ni di tricycle na. Agreklamon samot ni Pari Badong. Ewan nga ron. Nabangsit ka nun ni Kwarog. Daytan tay ibagbagak. Ay kat ibagam akan ni Kwarog. Kaguran nak tumanin. Apay kit din nakaguran na ka. Amumet di na kaya ti madildil law. Ibagam atap no agdigos. Daytan no kayat napay ti agpasada. Ay, ibagak man. Payapayak. Ta ibagak nga reklamo ni Pari Badaw. Unak no ado ti mapasada kita ang kain. Apay awang pasaheros mo? Nakapilpili mo't na kita pasahiros. Na? Nangrunan ni tatabadaw. Agrek-reklamon to pa'y ta nagbangsit ka kanok. Sana po no day tangkain. Nagbangluak to pa'y. Nauray la kanong nga rudim ba? Basol na Ay agdigos ka nga men, sakbay ngagpasada ka. Amin kami to pa'y tricycle driver. Saan kami ngagdigdigaws? Sino ay ti leader da? Siya, ang kail. Ay tuladen da ka talaga, dagiti kakadwam no kasta. Siya nga rin ti leader da. Di rumbang lang at tuladen da. Nagnag na ka nagpailay? Wait, di mabaak di tricycle ni Kwarog tanagang light. Nagdigos kumamot Yakman amo na ita, Kwarog. Kaanakan pa yung ti kapitan. Amo na nga dakas di nga ango na, dinagdigos kuma. Amo na antay magaking kwa na. Padanan sa mo ni Uncle na akabuteng na ti Danaw. Kanayunan nga agdigos ni Inteng ita, Maray. Saanen akas idey akabuteng na ti Danom. Nangagmaw, marituyang. Apay,
nagkuna asaan nga agdigdigos ni Inteng, ni Marituyang Saan ani Kapitan ti bagbagak asaan nga agdigdigaws? Ni Kwaraw. Ay, ni Kuarog itan, ti saan nga agdigdigaws. Apay maray, ikasanwaya dayta. Anya ti pudno pasamak. Naglugan ni Badong ko ijay tricycle ni Kwaraw. Kay, Uray labim maba ni Badong ko tamaulaw kanumutan. gapo iti anglit ni Kuaraw, kasjay. Kasano nga mo maray? Kamuklatan ti tuloy ti istoryam Naglaing ka talaga niya marikwanang. Ay, ket nuuray la nagsapatos ni Kuarog anapan nagpasada. Tamabuteng at tiliwunda. Tiliwunda mo't kumangarod uray dagiti saan nga agdigdigos at tricycle driver anya kukumaray. Ay, mayatak iti day tamaray. Anya ti makunam ngay maribanang. Wan umana mo ngakmet iti dayta. Ang amin samot ngamin at tricycle driver dito'y barangay tayaw. Kat saan nga agdigdigos? Bagbagaam de ka anakam, Inteng. Ni Kwarog, apay manan. Aday na ramid na adakas? Saan mo't kanon nga agdigdigos? Kat naganglit kanon nga agpasada? Apay nagkatawa ka? Anya ti nakakatkatawa iti imbagak? Mayat no saan nga agdigdigos. Tapno saan amaksayan ti kinataraki na. Pakaragsakam nga awan ti mayat nga aglugan iti tricycle na. Nagkunakan ka? Ay na, kat nuuray la kano bimaba ni pari badong iti tricycle na, tanaulaw ka naw. Patpatsim na jay. Kano uray na laing pasabat kanyak itay. Na, amumagayam. Sa anak nga rod ang mamatay. Apay asaan ka mamatay? Isulaang mo ti agreklamo. Na, masapul pa lang nga adaw ti agreklamo? Amamu tayo ni pare ba daw? Nalaing, amang perdi iti pada na ataw. Naglaing agreklamo ni tata ba daw? Ay na, bayamon kasta talaga. Kunamot lang na sino ang nakabangbanglaw. Ala, itulod na kon ija ilay, Kwarog. Hawan kagawad. Anya dahi maangot ko akas labulog akalday. Ha? Awan mo't maangot ko kagawad. Awan mo't makita akalding dito'y pardaan yaw. Talaga mo't ngawan kalding ditaw Isikan sa mo di maangot ko. Ha? Ay, saan mo't Ay, sika talaga. Akita ak iti sa bali pagluganak. Ha? Kat magpapada kami amin dito'y paradaan na saan ngagdigdigaws. At dayamot na banglo kada kami. May sakmat amang ireklamo kadagita at tricycle driver. Ireklamom amin at tricycle driver, maray? Ngamen, grupo matisaan nga agdigdigos dagita at tricycle driver. Tinulad dan ani Kwarog no kasta. Iso ngamen ti leader da. Denggan nga tamo ni Kapitan day ta reklamo, maray. Apay ko ta saanan nga No kasta, mapilitan nga ruda Kwarog nga agdigaws. Katwal day ta ti may parbal. Badong, ingka agpirman ijay reklamo da kontra kadagita tricycle driver dita paradaan. Ay, adan agreklamaw. Ni Mari Kwanang amismo. Kung man nga min no inaksyonan ni pare Inteng, di imbagak king kwa na iday. Patsyung ngamin nga aksyonan na. Basila ba nagdata ko na No inaksyonan na ko maiday, di saan nga umabot iti panagreklamo akastay. Ingka agpirman, tasyak nakapirma akon. Ay, katwa na. Pagdigusan tayo man dagita at tricycle driver. Aday tamaray, nakapirma akon. Adon tinagpirma. Kat amin tayon sabot nga agluglugan iti tricycle kat nagpirma. Ay rumbang laeng. Kat sapay ko tasaan agumurgora ni Kapitan iti daytoy reklamo tayo. Awan matan ti mailugan miya pasahira o sangkail. Amom no apay nga awan mailugan yan. Amo ka? Napili da kita pasahiraos. Bagbagaman ni tangkail.
Kasano abagbaga akit ada reklamo da kontra kada kayaw? Ha? Reklamaw? Da kami pa ananos at tricycle driver, ti reklamo ta. Saan kayo kanon tupay nga agdigdigos? Apay, masapol ay dayta. Masapula. Basta nakasapataws, mayatang. Nasken nga aksyonak da ito'y areklamaw. Anya ti kayo yung asawa ng Kyle? Nasken nga agdigos kayo. Isuda. Na. Amin kayo. Apay nga iraman nakngay. Di saan nga agdigaos? Saan na mabalin nga agpasada? Ay, nagrigat matanti kastawi. Si ka nga ron ti leader da. Di si ka ti umuna nga agdigaos. Makadlawak man maray. Awan mo't tinakaparada at tricycle di ta paradaan. Saan dan samot nga minakayat ti agdigaws? Siguro Ag-jeep tayo ang agpailay. Kanya nga raw. Ay, katuwanan na Nagriga mo no pilitan tayo no sanda kaya tagdigaws. Isuda ati mapukawan iti pagsapulan no kasta. Sanak ngagdigaw, santay. Kahit kasano ngay nga rod di pa nagpasadam. Makamuditan na. Ay, apay nga min aya, akabutang mo ti agdigaws. Tultuladak lang mo't ni Angkyle. Kat no inaldawan nga agdigos ni Uncle Mau. Ha? Kasta iya? Kat puan. Iso nga yung kaagdigaws. Ay, diyak kayat. Hay, no di mo kayat. Para manan ka iti balunat ni Antay. Tignan mo ti balunat ni Antay. Binulod ko ti balunat na. Ay, isublimot lang itinangalam, Una. Padasak man mat ka ni Kwarang no nasakit mat lang ti mabalunat. Ay, talaga mo't anasakit. Ay, nasakit na itangkan. Iso nga rog na yung kaagdigos. Wine, mapanakaon. Di ka mangibabayin. Ibabayin nak. Kutsan mo ta talaga. Ay, banag. Idadangan na kami ka ni Kwarang iti digos may. Nang saan na masapaw. Ay, si kala ang timay dadangan iti pagdigos na. Inteng, talakay kan. Kamalak ti agdigos iti nalamay ace. Oo, nangag mo, inteng. Agawid ka nga raw din ijay balay mo, taing kaagdigos ko raw. Inakarutan ng Kyle. Sige, ingkamot isublinday tabalunot ko, inteng. Ay, Kwarog! Ti driver, naskan ngamin nga agdigos iti inaldaw. Tapno awan ti pakadildil nawam. Ala, sige! Ditan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, VG Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti NPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.